Njima je danas mnogo primarnije ono što se dešava van škole nego ono što se dešava u školi. Nove generacije koje nam dolaze sve su manje i manje zainteresovane za školu, tako da taj problem postaje sve izraženiji i izraženiji. Svim mogućim sredstvima se služimo i puškicama, prepisivanjem. Obrazovanje se ne ceni danas. Škola je ponekad dosadna, trebalo bi da nastavnici više prate naše potrebe. Škola je izgubila ugled u tom stepenu da je sasvim izvesno da se to nije moglo desiti preko noći. Vrlo bi naivno i loše bilo da za postojeće stanje optužimo trenutne učesnike u ovom procesu. Nastavnike, učenike i roditelje. Ne mogu biti jedini krivci za ono što je počelo se dešava pre 20 godina. Nastava koja je tradicionalna gubi svoju trku sa vremenom i upravo iz toga razloga nastavnik i škola moraju raditi na promeni ovih metoda rada koje moraju pratiti ovo vreme u kome se nalazimo, u kome živimo. Na osnovu tog istraživanja mi sad planiramo jednu dosta obuhvatnu obuku nastavnika u tome kako da poboljšaju motivisanost učenika.